Kaniting Santa Misa, pasalamat at kapasalamatan di kambereng karelang pamilya, Princess Keshin Yabut, Mr. and Mrs. Cesar Gosalde, Casey Ann Makaspak, Marco Paulo U. Enriquez. Birthday Blessings Day, Etiel Roas, Louis Mendoza, Princess Keshin Yabut, Odette Enriquez. Antimurin para karing kaladwadari, Antonio del Rosario, Gregorio Sanggalang, Ariel Sevilla, Emilio Lingad, Emiliano Pineda, Florentina Pineda, Wenceslao Paule Sr., Jorenata Paule, Wenceslao Paule, Violeta Martin, Andy Arcila, Ustino Timbol, Dionisio Marukut Jr., Honorino Reyes, John Reyes, Manuel Reyes, Coniganda Reyes, Lourdes Wico, at ding maldang sa kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaga nakakarela. Ing magmisa tamo po ngeni, Father James Layosa ning masan, talakad tamo po. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kaniyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya-ayang lira. Siyantala rin kasalanan tamo, at ang karapat dapat magmasusi karening banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayong tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilamang Birhen, kareng sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, sa mayipayong tutu, pakaluluwa na katamo, at king mga tao daring kasalanan tamo, idala na kata sana, King Bie alanganga. Amen.
Karitang kayahan, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamban, daka, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamban, daka, kapayapaan, karitang kayahan, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamban, daka, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamban, daka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa Manalangin tamo. O lubos malugod at dapat a Diyos, king anak mong Yesu Kristo, pepakit mo kaya kami yung kabaldugan, ning pamaging ganap a tao, at pepabustan may ngidalana karing sablang tatanggap kaya, ing pamipakayap ning kapatawaran at biye. Bustan mong tagkilana kami, king magligtas ng gamat, isalita kaya kami, ing pamagbayo ng amano, banggawa na king ganap at malaya. Kaya bena alabanan mi, ing sablang dewakan, at asiyon da ka, o mabiyeming Diyos, ading taong pikatiwala mo kaya kami. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises migsalitaya karing tao, nga na, inginungke ko yung Diyos, paltoy ang propetang kalupa ko, manibatya mismo ke kayo, yain pakrandaman nyo, inyang makatipon kayo karing king bundok ning Oreb, pekisabi yu, king eyone sana damdamang magsalitang pasibayo, inginungke kayong Diyos, o akit po, ing milalablab ng api. Uling tatakot kayong mati. Inya nga nakanako ning Ginoo. Gusto ing sinabi ro, mitalakad kong propetang kalupa mo, amanibatan mismo, karing kalayiro. Ibili ko karing labi na, ring amano ko, at tipayabot na karing tao, itang sablang iutos ko, magsalita yaking lagyo ko, at parusang ke ing ninumang makirandam keyo. Dapot Mateo, lumapit tamo keyo, kampening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapurian. Nung ngeni damdaman yu, ingkeyang siwala, eko sana magmasyas a puso. Meko keni, tuko tamo at samban tayo. Taro, siklod tamo king arapaning Ginoo, yain linalang ke katamo, yain ke katamong Diyos, itamo ing balen, akayang pagmasabalan, kawan tamo waring, kayang ingatan. Nung ngeni damdaman yu, ingkeyang siwala, eko sana magmasyas a puso. Pakiramdaman yung ngini kayang sasabyan, eko sa magmasyas a puso, e sa pakyapusan ing gewara ding pipumpunan nyo, karing meriba, inya nga tsula king desyerto ning masa, karin, inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karelarang tengalan, ing mayap kong debatan, para karelangan. Nung ngeni damdaman yu, ingkeyang siwala, eko sana magmasyas a puso. Pamamasang ibad,
Kigpumuna ng sulat ng Apostol Pablo, karing tao, Korento. Buri ko ing ala na kayo sanang problema, ingit talasawa maging malingapya, king obra na ning Ginoo. Uling pagnasanda ing pamatulan ne ning Ginoo. Dapot, ing talasawang lalaki, maging malingapya, karing bage, ketiking yato. Uling pagnasaning pamatulan, ing kayang asawa. Inya, inabalo ing arapan na, ing babaeng italasawa o berhen. Bukod ng papansinan ning obrana ning Ginoo, huling burinay mitagulaling niya, king Diyos, ing katawan na at espiritu. Dapot, papansinan nala ning talasawang babae, ring bage, ketiking yato, huling burining pamatulan, ing kayang asawa. Sasabihan ko iti, king ikakaya piyo, iko pagnasan ing sabatan ko ing matulidyo, nune pagnasan ko ing daptan nyo sana, ing gusto at karampatan at ibiya yung lubos, ing kayong sarili, king kasoywan, king Ginoo, alang pasubali. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ngeni ban parangalan ning maya pabalita. Ing Ginoo manatili yake kayo. Morin, Pamamasa king maya pabalita agbangkang San Marcos. ligaya keko o Ginoo. Jesus at dingkayang alagad mintala Capernaum. At kabukasan, aldo Sabath, linubya Jesus king sinagoga at tinuruya karing. Pigmulalande ring tao, uling king pamanuru na karela, tinuruyang mitmong kayupayan, ere kalupa, reng eskriba. Kabudabud linubya king sinagoga ing metong alalaking alipanan ning maroka spiritu, kukulisakya nga na. Nanong pakialam mo kaya kami, Jesus ng Nazaret. Minta kaketi, ba mo kaming lipulan? Baluko nung nino ika. Ika, ing banal, amenibatan king Diyos. Dapat sabyanan ng Jesus ing maroka spiritu nga na, tahimik ka, lual kakeya. Pepa galagala ni ing marawak a spiritu ing tao, at kukulisak niyang ninwal keyo. May nga pamulalala ring sabla, inyang ngarang mipapangutang, nano iti, nginita pa dimdam yan. Agyo na lang utusan patireng marawak a spiritu at mamintuna naman kaya. At mabilis may kalat king mabilog a Galilea ing balita tungkol kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Maya pa abak po kaya kayo ngan. Kamusta kayo po? Sana po nung nanong anyuwaran nyo, ngayon kaurasan ini, ibiyan ng Lord.
ken balang metong kaya katamo. Amen? At yung po metong kahon na ning posporo. At misan ining kahon na ning posporo, binuklat ning metong gamat. At nung katula, ning posporo, yung bawat stick na ning posporo nga tsukeng kilob na ning kahon. Kasi igit da, anyang pangabuklat na ning kahon, insala. Sabi da, makanyan pala, atin palang sala. Oneng, misarayang pasibayo yung kahon. At misabi-sabi la, sana, may buklat siyang pasibayo. Abang kanita, akit tam pasibayo nung nano yung ikit tamo. Itapin po, itang sala. At milyari nga, pasibayo itang gamat, binuklat niya, pasibayo itang kahunan ng posporo. But this time, itang gamat kingwane itang metong karela at kiskas ne ketang side na ning kahun at mika silab. Mika ditak asilab. Mika sala. At pasibayo, misaray itang kahun, kapamilatanan itang gamat. Pero sabi da, ditang posporo keng kilog, makanyan pala. Realize da, na imbalang metong karela, magdala ng sala. Liwanag. Sala. Minsan po kanong makanyan king kiyakatamong kasalpantanayan bilang Kristiyano, maniwala tamo king Diyos, pero minsan etamo aware kaya na in Diyos at suya king biyeta mo mismo. But in our search for God, king pamanintun tamo, king biyeta mo pa maglakbek, king yato, minsan nakakalingon tamo that God is present among us. Kaya keraklan, Katoliko, Kristiyano, lilipat lapang aluwang relihiyon. Uling ela makukontento at misan ela aware keng kasalpantayanan tamo. Kaya from one religion to another religion, from one sect to another sect. At ngaliwa pa nga, makapagtatagla pang sarilidang simbahan. It is just that we need to be aware, my brothers and sisters, of God always being present in our life. Well, kini pong mumunang pamamasa, dimdam tayo po ing propeta, Moses. Payalanan na kayakatamo ni ing Diyos, magpadalayang propeta. Nano po ing obra na ning netong propeta. Balutamo, ing propeta may piliya, abang kanita, ya ing magpasyag, keng salita, keng amano na ning Diyos. At kapamilatan na ning pimasyag keng amano ning Diyos, mididinan sala, kapayapan, mipapasyag ing katutuan. At rening propeta nga reni, magumpisa pa kang Moses, hanggang ang propeta Isaías, mayari kang San Juan Bautista, hinandade, ing tune mamye sala, ing tune mamye kapayapan, at apin po, ing Ginong Heso Kristo. Ali po ba, nung ayalalayo, ipropeta Isaías, sa sabyana, ing bingot, amibait, ya, ing tune mamye, siwala, keng kadalumduman, at ining bingot ay ni, ya naman, ing tune mamye, kapayapan. Kaya, makanitaya po ka-importante, ing role na ning metong propeta. Bibyena, ing tune, siwala, katutuan, keng kaya katamong kasalpantayanan, king Diyos. Manakit ko pong kay nakan keng bandang gulot. Pati ikababae sa biyana na kaning metong lalaki, kakit mo nga na, maglolo na ka, may sasagutan. Pero pag sinabi na, ika, imamye sala, keng kadulumduman na ning biya ko, keng karanasan ko, keng kasakitan, oy ta,
sagutan me, amano, nining Diyos. Importante ya po ing salita na ning Diyos. Ing salita, endemic ya kayong tao. Kaya katamo ya mo po, mayayakit, darandaman bilang tao. Nebinye ning Diyos, kareng hayop, kareng tanaman, itamo mo po. At makanya niyang may pagkilala ing Diyos kaya katamo, king kapamilitanan ning pamanalita. Migpakilala niya king kalikasan, kanyang gewane, ing yato, ing banwa. At kareng propeta, may kipag tipanan ng Diyos king tao, kapamilitanan ning amano. At dining propeta, sabi ko nga, magumpisa pa kare Moses, hangga kang Juan Bautista, migpakilala ya in Diyos. At ayan dade, ing pamanyatang naning tune, mamye siwala, tune sala, at kapayapan ketiking yato. Api ng Ginong Hesus Kristo. At dimdamtamo king Ebanghelyo, ing Ginong Yesus, king kayang ministeryo, tinuruya, magpagaling niya, at atin niyang otoridad para magpalayas kahit na rin demonyo. Kaswelod na mo, ulinging Diyos, may kipamiyaya kikatamo, at aranasan tamo, ing tune, lugod, para kikatamungan. At kining Ebanghelyong dimdamtamo, sabi ko nga, iya, alang makakilala, kayang kayang otoridad, dahil ng eskriba, elang maniwala. Ninong maniwala kaya? Kaya ng dimdamtang Ebanghelyo. Ing demonyo. Itang masamang espiritu. Yapang sinabi kaya na sabi na, balo ko nung nino ika. Ika, ing banal, ang manibatan king Diyos. The devil can be deceiving. He can appear. Pwede yan magpapalto. Keng bawat metong kiyakatamo. We are not exempted. Pero kapag daratang niya yung demonyo, nano po ing gagawan tamo. Baka nano tayang ayawasan. Even God, He was deceived by the devil. Ika, ing banal, ang manibatan king Diyos. Pero nano mo sinawi na ning Ginoong Hesus kaya? Tahimik ka, luwal ka kaya, uling balo nining Ginong Diyos, metong yang demonyo. Aga nakake po, metong nga pari nga na, bilang pari, mayayawas at any time, sick call, alas 12, kapitangan ng bengi, iyamong, inaus de, keng orphanage, among, sopan nyo kami po, pwede pong magpa-anoint, dahil ading matuwa maka-wheelchair ya. O yamo nga dyan pang matudtud niya at mitutunduya. Sige, tinik doya. Abang kanita, ibyena, itang anyuaranda. Itang lanyaane, itang masakit. Pero niyang ikit niya nga mong itang maka-wheelchair. Ginong. At iya, at inyang karapatan mo naman na magpalayas. Kaya kay simbahan, magpalayas demonyo, no? Masasamang espiritu. At po kayong simbahan, minsan ka rin bawat diocese sa tinlang tatalagang exorcist, na ila talaga, mitalagala, naggawa nitang makanitang obra. Minsan nating metong apari, medyo lambutin niya. At delade, ing metong masasaniban. Nga na ning masasaniban, Ika, yung magpalayas ka na ako? Kilala da ka eh. Bading ka, kilala da ka eh. O nga nang among, bading na kung bading, lumayas ka, nga na ning pari, nga nang among. Uling, tutupi naman. Andiyan pang impari, makasalanan niya. Remember, when he is celebrating the Mass, when he is celebrating, administering the sacraments, it is Jesus Christ doing it. It is the Lord Jesus administering the sacraments. Kaya, andiyan pang makanita itang pari.
Adya bang lalambot-lambot ya, Kristo, kaya bene, iya ing magpalayas ketang masamang espiritu. At makanyan, ing gawa na ning Ginong Diyos, ing Ginong Jesus king ministeryo na, king atlong banwa, pamagsilbi na. Binyena ing tune, siwala at kapayapan, kareng eganaganang taong mangailangan. Sala at kapayapan. Minsan po kayang biyata mo, ining bagay ngayon ni, depende po kano kayang karanasan tamo, o kayang estado tamo kayang biye. Itang sala, minsan, malalalyari ya, halimbawa po, itamo, kapag masaya tamo, ay ta, maging masanting mo naman, ing pamibiyata mo sala, kapayapan kareng aliwang tao. Pero potang malungkot tana, makaranas tanang kasakitan king biye, itang pamanyaw tamo, mapuputot, mawawala, itang sala, mapupundi. Makanyan mo naman, potang alata na kanong potang itamo, king biyeta mo, halimbawa makwalta tamo, dakal tamo, bagay nga sa sali, masaya tamo, pero potang may wala ita, potang alata ng pera, malulungkot tamo, mawawala tamo keng mood, halimbawa, at itang tunay sala, mawawala mo naman. Kaya, kalugurang kong pengarit, kapatid king kasalpantayan, ang kalupanan itang kwento, na ning kahuna ning posporo, mapalyarin simple mo po. Pero, no ka rin, manibatan ing tune sala na atin tamo, king mo naman, kareng kapara tamong tao. Amen. Sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, panglubos mayupaya, panglubos mayupaya, may ngawaking banwa, ang poking yato, king sablang mayayakit at mayayakit, at king meto nga Ginoo, Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, mibait kingig pa, bayo pa king sablang panahon, Diyos, ibat king Diyos, sala, ibat king sala, Diyos atutu, ibat king Diyos atutu, bibayit megawa, kaya king panga Diyos ningig pa, at king kapamilatana, megawa ing sabla. King ulitamong tao, at pawuli ning pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa. At mi katawan niyang tao, lalanging banal na Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. Mi pakuya king krus, pauli tamo naman. Lalam ng upayang Ponsyo Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang medye, king Katlungaldo, nal, katolika, at apostolika, papasyag ko king ating meto nga binyag, king pangapatawad na rin kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang miering mete, at king biye datang alangangga. Amen. Pakamalan kong kapatad, makatipon taketi, bang pagmasusyan ting misteryo, ning kayakatang kaligtasan. Manalangin taking Diyos, ang mayupayang tutu, bang ikalat niya king mabilugayato, ing pagmula ning kanwanan at biye. King balang kayadwanan, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karinganggang mitagulaling king biera king Diyos, ban mi ang tabayanan king kayang grasya, manatili lang parating tapat, king karelang pangakonsagra, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para king kayapan, pilatan da ring bansa, ban king pangalutas ding piyamanwan, ding sablang bansa, misaop-saop la king espiritu, ning pamitatambayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing masulong na edad,
at daralan pamagdili-dili at ating kapansanan, balang manakit papamatula king lugod tang bikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kikatangan makatipon keti, batang mabiyasang gumamit masalese, karing bagi, king kasalukuyan, ipagkalob ning Diyos kay katamo, bana antabayanan, doning kikatang kaisipan karing bagi alangangga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoo, mananunasan ang dingkalam mo, so pande manigapu mong balayan. Tagabandosan na, ibat king kerang kayapan ding karelang kayaduanan, agpangking tangkamo. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y ibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling iyas, igintong ilugtong. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong hiniling. Di ko akalain, ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling iyas, igintong ilugkod. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Manalangin kayo kapatad, baing kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng banala kapulungan. Ginong Diyos, kabang darala mila harapan mo, reting ayin ming tinape at alak. Bustan mong magsalitaya king lagyumi, ingke kang anak. Kapamilatana, tanggapan mo ingke kaming katahimikan, ating dimot ming pamagkapilit munye patutu king ke kang amano, king ke kaming pamibyebye. Bustan mong ikatula mo reting ayin, pahuli ng Hesukristong Ginomi. Amen.
Inginu, manatili ke kayo. At keka antimuri. Iyat nayo reng pusuyo. Makayat nano king ginu. Pasalamat aking Diyos, aginu tamo. Iti at karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat, ampong matulid. Ingpuryan, ampong pasalamatan daka, kapilanman. Ampong nukarin man, banal ay pa. King kapamilitaning pakamalan mong anak, Yesu Kristong ginumi. Iyo, ingamano mo, aking kapamilitana. Lelangan me ing meto sikluban, inyang tinubod me, bang maging tagapagligtas, ampong talapan at busmi, mi katawan niyang tao, king upayan ning banal a spiritu, at mi bayit siya, king Juan a Birhen Maria, king pamanupad na, king malmong kaburian, at king pamitatag na ning meto nga banal a kapulungan, para keka, inagpanalaring gamat na, king kamatayan na king krus, baneng sintangan ning kamatayan, at ipakilala na, impangasubli ng biye. Ulinita, kambering anghel, ang ponding sablang banal, babansag mi, ing ligaya mo, king metong mong siwala, daralit mi, ngamingan kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ika pining banal o ginu, ika ing sibol ning sablang kabanalan, ulinita, ipaniga po mi tugtugme ng espiritu mo, anting titipang ambon kareting ayin mi, bang pabanalanala, at para kaya kami gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lugdinaw ning biyena, king pamaylasa, ampong kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinuang neiti ka ring disipulo na ngana, kuanan neiti ikayungan at kananye, uling itiya ing katawan ko, ami daon para kaya kayo. Ginu ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinuang neiti karing disipulo ng ngana, kuanan neiti ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalang hanggang tipan, ami bubu para ke kayo, ang pampara karing sablang tao, bang kanita mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Niyang inigaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ng pangasubli ng miyebye. Darawon miya keka, iting tinape ning be, ang poing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo,
tipuna na kami nganting metong ning banal na spiritu. Ganakan meo igpa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bang miganapya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Idala mo la, at ding sablang mayango na biye, king pakalulu mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawon mo kami ngan, karapat dapat magkamit, king biyelang angga, bang kambening nuan a Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambeneng nuan apostol, kambering sablang banal, amabiyebe kalugod-lugod kaya ka king kekabanding panahon, aporiyan ang pangapaligayang dakasana, king kapamilitan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ing sablang parangal at kapuryan, ibiyengan sa keka, igpang mayupaya, kagumning Espiritu Santo, mangga kingalang angga. Amen, amen, alleluia, alleluia, amen. Ngeni manalangin tangmit mong kapanaligan ng panglugod, kingig pa ka rin nga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Kami at Tuhan mo, isambang ay lagyo mo, natangke kami, ing kayarian mo, ipamintuan ang loob mo, etiking yato, aking banwa, ipamintuan ang loob mo. Ing kakanan ing aldalo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, ing aldongeni, at ipatawad mo ke kami, ing salami eka, anting pamamatawad mi, taring mi kasalan ke kami, emu ke ipay sa ulking tukso, ngunit ikabusking Ikabos mo kami king sablang Maroko, igpang malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi, bangking kasopan ing pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan king kasalanan, at mikawis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pangpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talaga pangabos mi, ihi Yesu Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at king ligaya manggaman king alangangga. Diyos ay igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pongpisan metong me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyayang pong mag-ari,
manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning binu, manatili sana kapilanman ke kayo. At keka antimori. Ipakit tayong kapayapan, ting metong at metong. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y melalako king kasalanan ning yato, nuwan na ring mayayaos king apunan ning kordero. Palaos keka, dapot kingigkas mong amano, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual a pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubusan ng sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Who walks through life with you? You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart.
see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make every load right. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you Manalangin tamo. Ginuming Diyos, kaniting kapulungan, lalo mo keng pikanlapit, kapamilataning mayupaya mong amano, at ning masayanang dulang ning Eucharistia. Ngayon magbalik na king aldoldo ming pamibiyebye, manatili meng sasalita ing makatimawa mong amano, agyaman ka rin karaniwa na malalyari king biye, at king pamilkalagluguran ding kekeng kapatad. Busta mong tayrana kami, painturo keka, kapamilatan ng upaya ng Heso Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo po ngeni ing oratio emperata. O Diyos ay kami, lalapit kami keka, kaniting masipit apang mangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamateno, karindakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misolunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang biyawan, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalam mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyang mo nabiye. Pagkalam mo ke kami ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikakayap, ding sabla, at ban makasaw kami kareta matyo king pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabot ni karing takot ni. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye ampong maghahari kambe mo, king kametong aning banalay Espiritu, Diyos manggaman kingalanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko, king pamangailangan mo. Nebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami.
Ing Ginoo manatili ke kayo, At keka ang timurin. at bendisyonan na kayo ning Diyos lubos mayupaya, ingig pa ang anak, ang banal na Espiritu. Amen. Igmi sa mayari umena kayo king kapayapan ning Ginoo. Salamat, King Diyos.